Wena uthandza amadoda lawanjani? Uthandza lamadoda lawasidudla kumbe uthandza lawasilenda kahle lawa njengayisipikile so kumbe uthandza lawa ba-round bafana Ngiyeblefana speaker. angani lokusilenda so Lo 6 inch. angikhulu Usespikiri wena. Sengiyabuta phela ngoba ipikiri ihlobile. Ang- Khuluma ngalesi sikhuzo sokubetha amathayela. mina ngikhuluma ngakuthi sidudla kumbe silanda wena sokhuluma ngalabo ngalosenza Mina ngithanda amadisala fit. Angithandi indoda leskini vele noma ingahlangana nami endleleni ungazi umsobo. Uyangiyekela ngoba mina enamathambo kuhlangana. Ufuna abantu abalingana nami impupha. basidudle kahle Kahle ya. angeke bakulimade Oh, don't even go there wena. Ufuna umuntu ofit. Ngiyaphi abantu abaskini? yebo Angibakhoni vele. uyabahlula ni enzaba manje Ngabakhona. Wonzile ayinoma usilenda wonzile mina kimi I feel like lo muntu wonzile. namanga wena ufuna someone dokuphekela nyelo ungakhetha sidudle uyati ukuthi lo sidudle dokuphekela uhlakaniphile kanti wena vele Kumnazi wani kuphekela kanti wena yini inkinga yakho lapho ungena futhi. hey aphuma ke mina Ufuna ngiphekelwe nami kanti bantu bafata baspoilwa guys. Yathi nangaze ngithole umuntu odongispoil. Ngingamthatha nje guys ngicane ngisideni. bakhona ngale bus terminal Iphekele. bus terminal batokuthola vela khona amadoda Asithemela sigcwele timbombozi. timbombozi Labahlala lapha eterminal, madoda ahlala eterminal ahamba ekhaya ukuthi soyoqamba lana. Angifunde yo mina. Oh. Ufuna imeni le serious umuntu usibili. umanga wena ufuna rich bitch ngiyakubona yeah